Maayong adlaw mga ka-viewers. Karong adlaw nga ato ang vlog is magpakaon ta sa atong manok. Atong pakanon og spaghetti kung mukaon ba jud. Salamat kayo sa inyong paglantaw nining nga video nato karong adlaw. Enjoy watching guys. Og inyong makita sa video guys nga ato ang gipakaon, ito ang manok ug spaghetti. Ug inyong makita diya sa video kung unsa ka paspas mukaon ang ato ang manok ug spaghetti. Ato ang gipakaon kay kining spaghetti na panos na dayon wala na poy mukaon. So mo nang ato ang gitistingan sa ato ang manok ug pakaon kung mukaon ba. Kay mukaon man ang ato ang manok guys o spaghetti. Napasabot ra jud ni nga kining manuka dili jud mamili og pagkaon basta pwede kaunon sa tawo, basta kay pagkaon lang pwede nato ipakaon aning ato ang manok. Kung inyo ang makita sa video nga kining ato ang manok, ganahan kayo siya mukaon og spaghetti siguro yang panglantaw ani kanang ulod or wati. Kay ang spaghetti tag-as man murag wati. While magpagkaon ta ani guys, tuang manok ato ang obserbaran kung iya ba kining mahurot. Kung iya ba ning mahurot ning isa ka plato nga spaghetti. So lami kayo ang kaon sa tuwang manok guys. While nagkaon sa spaghetti nga tuwang gipakaon. Sunod ani kung nanapod tay mga bahaw nga parehaan ng pan, tuang sulayan o pakaon ng atuang manok kung mukaon bakini og pan. Pero sa pagkakaron atuang available is spaghetti pa man kay napanos naman yung sumoning atuang gi pakaon sa atong manok kay sayang man pod og atuang ilabay. So aron atuang mahimuslan, mas maayo nga ato ang ipakaon sa tuwang binuhi nga manok ug aron pod mabusog ang ato ang binuhi nga manok. While nagpakaon ko guys sa kuwang manok, nalingaw po ko og lantaw niya kay tungod wala ko ga-expect nga kining manok makaon po day og sama ani. Ang binakog ang tao lang may kusog mukaon og spaghetti pero hasta man po di ay ang manok. Mo nang nindot jud og magbuhi og manok kay kung natay mga bahaw tuwang mapakaon sama ni karon o bahaw ng spaghetti. So nakalibre na taog ipakaon sa tuwang manok. So unya kay ato naman gipakaon dili na nato ni pakaonon kay sakto yun ni nga isa ka plato nga mabusog na yun ning manuka. Nakanindot ra pod guys kung natay binuhi dili masayang ato ang mga bahaw or mga panos ng mga pagkaon kay pwede man nato ipakaon sa to ang binuhi. Sama ni karon natay binuhi dayon dili pod mausik o masayang ang mga sobra sa atong mga pagkaon kay ato amang ipakaon sa tuwang manok. Dili pud ta maka buhi diri og iro kay delikado pud sa mga tao kay basig makapaakon niya dayon kita maoy makabayad para pa-inject og rabies. So mas maayo man ning manok ra ang atong buhion kay
dili ta makapurhisyo sa ubang tawo nga maka disgrasya pa ta. So mas maayo ning ngun nila nga atong buhion kay dili pod ni walay rabies o dili pod ni manguan mamaa kog tawo. Pag human na to pakaon aning manuka guys, ato aning obserbaran kung unsa bay epekto ani sa iyaha, kung naa ba siya'y pamation sa maong pagkaon niya og spaghetti, pero sa kuang panglantaw wala raman pod siguro dautan nga epekto ani sa iyang panglawas, kay tungod sa tawo kining spaghetti wala man siya maayo nga epekto, maayo man nagpasabot ra pod nga wala pod siya maayo, wala pod siya dautan nga epekto ani sa tuang pagpakaon sa tuang manok. So mailhan raman na guys kung naay dili maayo nga epekto sa atong pagpakaon sa mga pagkaon, kay ang atoang mga mananap dili sila mukaon, bisan sila makabalo sila kung naabay daotang epekto ang pagkaon. So mao nang dili sila mukaon kung naabay dautan nga epekto sa mga pagkaon. So mao na bisan pa kining mga mananap makabalo sila sa ilahang mga pagkaon nga kanang compatible sila nga kaunon nga walay hilo or something nga dili maayo. Bisan pa man guys kining mga binuhi nato, makasabot gyapon ni sila labi na itong pagkaunon, paabot ni sila kung kalusan nato sila pakaunon, dayon mudumdum ko sila kung unsang orasan nato sila pakaunon. So pareha aning manuka karon, bisan pa man dili ting oras og pagkaon pero tuwa ning gisulayan kung mukaon ba siya ning spaghetti nga tuwang gi prepare. So kay mukaon naman siya, so nagpasabot nga pwede di ay ni pakaon ning spaghetti sa tuwang mga binuhi nga manok. While nagpakaon ko ani guys, kalingaw lang una-unaon nga bisan di ay ang manok pwede po ding pakaunon og spaghetti. So kani siya nga video guys is one ni siya experiment nga atong gipakaon, basi kasayangan mo nga pakaon na tong tuwang manok og spaghetti, pero kuan man gud ni siya guys kanang nabahaw na ba kay wala may mukaon. So daghan kay salamat guys sa inyong paglantaw.